Gavana Mutuma Trathingi anaendekithĩtie kiwanda Kenya mbene KCC gũtũngĩrwo nĩ Meru Dairy Cooperative agĩrĩa kaitaga kũnenkana mawatho ya Society 2025 na ugwĩte kinyana aranĩrĩtie na Rais Ruto na kinya mũtari wa uchumi Moses Kuria kiumia kithiru siasa kinya chichonekete kũmatari arũngamĩrĩri ba cooperatives bara bawikinyĩtie barũmĩrĩte kũmwata mbaru Mutuma na kinya mũchokia ngavana kithurano netwĩtĩte Mũthuri Muriuki na Chonkuruki. There are Governor Miriam Reverend Mutuma Trathingi akinyite kieni gya Kanga primary kutirimana na Iwanda kiri mubango jwa kurigoria watho bweru ba Iwanda bibi Augin bambere baraba thengerete na county Meru ni gutigira tinyama watho jangi ja kuthithua nja gukario guri bo imera nikenda gutigira murimi atanyarirwa ni baraba kugura kuma kahome inyera mwathani atwete ni utwakaria nio utonga bwetu na county assembly ya Meru ni boya baraba twire ku take advantage of our vulnerability igi tarenu ndendo bwira rikuthira baraba twire kugura mario yetu ndarene na rutere rwa Southiment kugura na mbecha yoyo acieta mbecha inyanya imbecha cia nthiburu igi tare ore kwethia atia rikuthira na kinya baraba kugura ikwachie baraba kugura mira baraba kugura all the value chains cieto na mbecha itekuo igi tari kuthira twitite wikira sheria yokaria imera bieto na okaria produce cieto nikenda to dictate price ya bila tukwendia produce cieto ikaritwe ni sheria cia Meru County Assembly twithithia sheria mbeche gato thingato uti muntu ukeja aja kujukia into bieto bia Meru beta kufaindikana uome batwe Meru ene product ile chirio tugemira kauga majani avocado macadamia iria na into biu binge bionde bira turi maana ikwachie na karati na biu binge Ameru betu turenda kubwira o batwe turi atongeria ba bega ba Meru assembly na ngavana ore othai twitete kubuthithiria sheria babu bukarende puri jaina foku bugitango gya kianto betu tie batu twingo turi a Meru tukaumba kureria retu twenderia retu ba kuma Mount Kenya and the rest of baraba kurimeria a Meru bakaumba kurira bangi iria reao reo kawa tukathia kawa getu tukauranira twingo a Meru na inyama yani nayo baraba kurima mayani na cho industry ichiete chithithie majani quality ire iguru kinya batu tumba yo consume majani yao yetu kuringana na Gavana Mutuma augite na ndiro mbarawe ni kithirikari nene gutigira ni kweja na kiwanda keria KCC kiri kiwanda ke Meru Dairy kiambe kugitira ngugi njuzi turare na mheshimiwa Moses Kuria ofisi nekwa the economic advisor our president and a wonderful suggestions and a wonderful products ile igatethia cooperative movement chietu tukabuliongera very soon kwina KCC plant ya national government yerie Kangeta ndamwira plant irante kuona yaka kwibwe kubwithie kiriki na ara Kangeta nontu iria ritirambiria gukuma kinya kethere itokurimeria rutererwa nyambene but before national government etumira no twarie na arimi chairman Kiruja Meru Dairy tukabonenkera that plant national government ikabanenkera tukethera twina another collection center na processing plant ya kubwithia mbi iria akiwa wendibwani kuna magamba nene county Meru mono mwaje giwanda nja kwitho ja kinyiwa ja kathiro guti gutumira mbeca ukethera kwina case county government yeneo na any cooperative society here case yu kinyayo ne batire kurua ntaira ekari solved outside court nikenda to save both best cia cooperative society na to save best cia government yetu ya Meru na kiri siasa mwari ya county Meru no arajimwendia agwa Gavana Mutuma
atiko bragitine ruaru area ni ntangazo yake na arua gute kwaria ukethra kuri muntu omero ukuthugania His Excellency the Governor Mutuma Ntoithinkia is holding brief for anybody. Mark this day and time. You are in for a very rude shock. It is just a declaration. But mark this day today and get it from Alhaji Mwendia, the spokesman of the county. Kure andu bombura cia we ni onto bori excited you na muzee ni wanga bana. Davera no, we are not excited, we are determined to make sure that the governor succeeds. So baraba kwa bwani ka ni excitement ye meru, the excitement ye meru. In determination ye mbi. To it kan ri loi. In determination ye mbi e meru. We are saying thank you so much Bwana Governor. We have a substantive act signed by a substantive governor. Nora we in doubt to confirm very early in the morning the day of voting 2027. Muthuri Muriuki, Oro TV, Mutiri Jwa Kangangi.